attention TV so attention TV for ye din kunu sanse ye Ghana for Ghana nyina ye din kunim Ghana for ya kire ya dwen eyo mampani asebe yankasa ye pe we ye na ekofa ye John Dramani Mahama no na Ghana for kukrumuti pointing eno ti ya pa Obinim uze prophet Obinim na se onu akasa utie ni kasema wose watu ni ze oba betra se tuzam dia so waka kan sama na se mama prophecy bi asebe ehwe wrade no se si a watwe ne wo kakra enti eya asofo na eye election we modern party B party A be wini na me na me si we be wini na me so onye direction bi wo mo bibia woni after election we aya to awie we yentwen anase sofo bi anja eye Mahama ya ode ma men kan sa elect president Obama prophet Obinim say wo bi anja no na somunjo no sofo bi obechi wo internet iso now baba kana akodi eye foreign eye prophet for no kan so say wo dele eye Ghana fo asofo no ko wo be hu say wo baba cha social media say say me kan say NPP for na be winu e na me kan say omo ye direction bi e na oman ye e na say na ye e na say me kan say NDC for be winu e na say ni say e na me momo ye say na me kan say wo chiwa o be del papa prophet Obinim say wo hwe internet is what it so for bi obechi sa no wo be fire rough me ente prophet emra ene jincha me ye live video yi me yama titru ye Ghana sofo emo bia me gyanim guase mesrew Ghana sofo na mo be hye nkom ema two parties NPP be wini NDC be wini no mamo bia me ya azan bia wa ha me megya video ye obi anim say angel Obinim Bishop Obinim obi anim say megya video ye and obi anim say maye boko is angel the din sofu bia la wo Ghana ni wiase bia mecho say wo kasa say me kan say party we be wini ene ye say wo be ya azan kasa bia meba be fire meba be fire. I'm telling you the gospel truth. Me say me kwa asole me drive on and me say ye video asem na me asofo na mo Ghana hana ana wo de mu ni Ghana kwa mo wiase be titu ya Ghana wo ma me nya wiase the whole world pastors. Let me stop all the word pastors and let me focus on the Ghanaian pastors. I'm driving but I'm using my one hand to drive, so bye. I'm back. Mesremo Obi Sre George Brown Ghana sofo na mo hye nkoma parties no we be wini no mesremo Ghana sofo na mo hye nkoma two parties NDC be wini NPP be wini no emo bia me ya zan teachings bia wa ha ena Awurade ka kire me say we ne be wini ne wanye na sede we ne wanye na kwan kire na wanye say I'm speaking my local language. I'm speaking our local language, Ghanaian language. So Ghanaians understand my language. I don't want to speak English. I want to speak our local language to them so that they will hear me clearly. Ghanaian pastors, listen to me carefully. Asofo na mo ba ye na mo be hye nkom NPP be wini NDC be wini no number 1 muti na me twa video we Angel Obinim Bishop Obinim megya video twa obi say papa fire them Angel Obinim Bishop Obinim me obi anim say megya video twa from the year 2000 yo 2000 first 2000 me jai video twa 2020 lockdown him and me video twa lockdown na me share green shirt me share chebi ka se me twa video bi me jai video twa and me jai video ti me twa video na ye church to obi anim say 4-5 years Bishop Obinim Angel Obinim maye din me but me ye obi anim say maye din obi anim say maye din amenkasa. But when kwa de make a video with 5 years in the Menkasa, 4 years in the Menkasa, when kwa de make a video de ama woman. Mesremo.
asofo na mo hye nkom se party we be wini se bia NDC be wini NPP be wini na mo sa ba ye NPP be lusu NDC be lusu no mesre mo mo be predict ni mo be ye prophecy ni awurade se a we be wini we be lusu me mpesa mesa beti so obi aba social media na TV ni radio so be ya azan kire azan prophecy azan sem say awurade ka kire me se we be wini no wanya na kwan kire wanya na mamre na de na we nyese na we anyese na adane na de he what make you say waba bontin Angel Obinim na ka say we nye audio na me ya to we Facebook live what make you pass waba bontin abeka say na say we na efa wanya na kwankyere wanya na mamere wanya ni say wanya ubeki kabibi hu me se me be fire pa me bo dia fire mo ye ni guasiefo ye say nyankopon ba ko pe no ne hwan na ekasa God one God no God ba ko pe no ebisi nyankopon si say ebisi nyame say hwan de ne yemfa ene ye Sunday na ye kwasiada ene ye Sunday about no pattern Sunday. Today is a Sunday morning 10 a.m. I'm doing this video for pastors. It will be answered them with the what would the amem shed them with the yet it crom ha and yet it in our so for way shall come MPP befa MPP and Unia yes my solid MPP Unia major Bible at all MPP Unia made the Bible at all no be sure about NDC Unia meto me my solid them NDC and Unia may you say NDC adai me babonte beka se munyai Ghana for nto aba munyai still e bi antie and Erade say you say why dey na ye Erade say no why me say asem we ahye me so am na me kwa aso nam say me video we ku an me video aboro so fo se papa se no won kasa bio ye pene sa alai me kwa dey me started from last year but this year June na me yi manim to ko Facebook ni YouTube wa this year na me yi manim this year pa dey me yi manim from June I know the YouTube da Facebook this year na me yi manim kura ka kira so le mani nyina say ye nyina yehu bio yehu de akonya no befa yehunu e ma me kwa me bubo din to ko YouTube ni Facebook e bubo din play say me hu ye no akonya no ye Mahamadia ba man ka say Awurade say me say akonya no ye Mahamadia but ba o me person o gifri ni nsem eno de da YouTube ni Facebook me static ni June last year de oko Facebook ni YouTube a wunya oko is me TikTok a wunya but from June de wubenya and obenya me say akonya no ye Mahamadia ba o me person o gifri ni nsem it is a Mahama person o je na akonya on starting one ko pastors so ema me kura me bodin wotema sole ewo YouTube ni Facebook say gamanche wakra ne kofo na wodi nanim gamanche kofo na wodi nanim no etuo ne sekan sensen nanim ode bia gamanche kwa na ode ne koba papa tente kese no warrior no woni ne mpanifo ba manim say ba o me yapeso behu me ka kire wo mo say akonya no de Mahamadia ba say ba o me yapeso oje dia ene be yeden eto obo ka chem say be ne dem say ne ye Mahamadia so ati say nti menti ma hwe ba o me mi wi na mpoka na so dem say empanifo we ka network ne person ha me bat meka mi wi na mka che empanifo ne say nti mi hu mo panyin na mo de ne ba na e ba o me no mi wi na mpoka na so dem say empanifo we aba so mpeso me hu me ba maka ne kura kire wo mo so ati say maka all my branches as for me say the YouTube Facebook constantly free June let me programs we hu wo but mameka say Awurade say eti mu na mo be ye Awurade say no mo aja me ne mo be ye okrom ha no mo eti obi anya di obi o ya aburusu ni bia nim say me be ka kire aburusu fo say akonya ne Mahamadia baba o me apese woje ba o me apese woje edi enti da ba o me apese woje eti Mahama pese woje na dia on starting on for pastors any 3 months and me say Mahama I started free pastors me kura no free me obra invitation ni e wa akra say ye mehia amen ti mi anko kuma senso de Mahama sa to lensa free pastor o sa bra invitation say me nsambra eno so menti mi anko because temade no na me wo baby kese am ti bi modin se obi anka na no ntum wi na ne de ye den abawie
Nyankopon na yi ne hene ai nyame yi kire wampa nyame yi nkunimdifo enti sofo o prophet now the buy na mpaye no kre nyame edi nkunim akra